Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mwese muduteze yombi magingo ngaya kuri tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 mborera kubaha ikaze kandi mbifuriza kugubwa neza muri ibi biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Aka kanya magingo aya nkaba ngufitiye amakuru akomeye cyane agiye kwibanda kuri politike y'akarere ndetse n'ibikomeje kugenda bimenyekana cyangwa se bivugwa, nibyo tugiye kuba twakwibandaho. Nibifitanye isano n'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ushatse ushobora no kubisobanura nka bimwe mu byabaye cyangwa se ibyagizwe umuzi w'amakimbirane turimo turabona mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tumaze iminsi twumva ko igihugu cy'u Rwanda kigenda gishinjwa kenshi kugira uruhare muri ibi bibazo, ariko mu by'ukuri biba bigoye kenshi ko twumva u Rwanda rugira icyo rusobanura cyangwa se icyo ruvuga. Hari ibyavuzwe mu minsi yashize, Mathilde Mukantabana ni ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaje kwemera ko u Rwanda rwaba rufitanye imikoranire mu by'umutekano umutwe w'inyeshyamba za FC23. Ibyo ngibyo mu by'ukuri byaravuzwe birarangira, ariko nanone ntabwo byarangiye ku buryo byaheze. Hari byongeye gutangazwa kuri iyo ngingo n'uruhande rw'u Rwanda. Ikindi kintu ugomba kuwamenya kuba dukurikiye cyangwa se kuba duteze yombi, turaza kubabwira byinshi byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agaruka ku bibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uko u Rwanda rubifata, ndetse ahangaha uraza gusoza iki kiganiro n'amakuru ubashije kumva mu by'ukuri icyo u Rwanda rutekereza ku hazaza h'ibi bibazo biri kugaragara tumaze iminsi cyangwa se dukomeje kubona hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ku bijyanye n'amabuye y'agaciro hari ibyavuzwe, ku bijyanye mu by'ukuri na 23, ku bijyanye na FDLR, ibyo byose turaza kugenda tubigarukaho mu bana hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose ni ibyagiye bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse unyemerere wowe udukurikiranye uri mu mpande zigiye zitandukanye, uri mu bice bigiye bitandukanye, ufate aka kanya mu by'ukuri ukurikirane mu by'ukuri niba utigeze ukurikirana icyitwa umushyikirano cyaberaga mu Rwanda ku munsi wa mbere, uko byagenze. Ahangaha uraza kuhava umenye iby'ibanze cyangwa se iby'ingenzi kuri iyi kesi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byavugiwemo ahangaha rwose muri iyi nama y'umushyikirano. Turahera ku kijyanye mu by'ukuri n'umutwe wa 23. Ati ayo ni amahomvu. Ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuga ku ngo baba bicinye icyara ko u Rwanda rwemeye ko rukorana na FC23. Yagize ati rero ni amahomvu. Byagenze bite kugira ngo habeho kuvuga gutya? Ni imyaka igiye kuba 4 ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bushinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa FC23 kohereza ingabo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Rimwe na rimwe ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bunongeraho ko u Rwanda rucukura amabuye y'agaciro y'abanyekongo yakagiriye umumaro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba mu by'ukuri asahurwa, ugasanga nyine ntago akigiriye umumaro abatuye iki gihugu cyangwa se abakorera muri iki gihugu, nyamara ariho yakabaye akoresherezwa. Mu mpera za Mutarama 2026 nibwo nanone ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babwo mu by'ukuri bakiriye amakuru mu by'ukuri biciye kuri ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mathilde Mukantabana, aho yabwiye abadepite b'abanyamerika ko u Rwanda rwaba rukorana na FC23 mu bijyanye n'umutekano. Ibi byabaye mu by'ukuri nk'inkuru yahise yihuta ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kubafasha kuzuza ibyo bari bamaze iminsi batangaza, ndetse no kubigaragaza nk'ikimenyetso simusiga cyongeye kugaragaza mu by'ukuri ko u Rwanda rwaba rufitanye imikoranire hagati aho ngaho n'umutwe wa 23. Ibi Mathilde Mukantabana akimara kubibwira abadepite hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahise anabishimangira. Patrick Muyaya yahise avuga ubutumwa bwa ambasaderi Mukantabana, atangaza ko ngo u Rwanda rwemeye ko rufasha FC23 kandi ko rufite ingabo ku butaka bw'igihugu cyabo. Ahita anabyuriraho avuga ko igihe kigeze kugira ngo
u Rwanda rufatirwe ibihano bitewe n'izo mpamvu nyine zo kuba u Rwanda rwaba rufashe umutwe wa 23 kandi mu mategeko mpuzamahanga kuba igihugu kimwe cyafasha umutwe wavogereye ubutaka bw'ikindi gihugu mu by'ukuri bishobora kuba nyine intandaro y'ibihano bigiye bitandukanye. Bityo dukurikije ibyari bivugiwe ahangaha kugeza kuri uyu munota, u Rwanda ubwo rwagombaga gufatirwa ibihano nk'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabyifuje. Mu nama y'igihugu y'umushyikirano yatangiye ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki Prito ntabwo ari kuwa gatanu, ku munsi w'ejo kuwa kane tariki 5 ahubwo Gashyantare ukwezi kwa 2026, Perezida Kagame w'u Rwanda yatangaje ko iyo u Rwanda ngo ruba rwarohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo zishakeyo amabuye y'agaciro, ngo ubukungu bw'igihugu aho buhagaze uyu munsi ngo buba bwarikubye inshuro 100 ugeranyije naho buri ubu ngubu. Ati ubukungu buba bwarateye imbere cyane iyo dusabura abo Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se twarohejeyo ingabo mu buryo buri official kugira ngo zituzanire ayo mabuye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ntago yumva impamvu yabituma Repubulika Demokarasi ya Kongo ivuga ko u Rwanda rwaba rusabura amabuye y'agaciro hanyuma ubukungu bwarwo bugakomeza kugenda mu buryo mu by'ukuri busanzwe. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagize ati iyo tuba turi muri Kongo dushaka amabuye y'agaciro tuba twarakize inshuro zikubye 100 kurusha uko bimeze ubu. Abantu barishimiye ngo murabona twahoze tuvuga ko u Rwanda ruri muri Kongo, barabihakanaga none oya ati ayo ni amahomvu. Ati ibyo ngibyo rwose ntabwo byigeze bibaho. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yanasobanuye ko ngo u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo rushobore guhangana n'ikibazo cy'umutwe w'iterabwoba witwa FDLR uba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, unakorana n'imitwe ngo y'ingabo y'abanyekongo n'ubu igifite umugambi wo kurungabanyiriza umutekano, aho u Rwanda ruvuga ko ngo mu bakorana na FDLR harimo abitwa Wazalendo banasanzwe bakorana bya hafi n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bya buri munsi. Ati kubabaza niba u Rwanda rwarohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine niba hari kubabyibaza. Ati umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagaragaje ko bakabaye bibaza impamvu rwaba rufiteyo ingabo kuko bakwiya igisubizo batabanje kugitegereza ahandi. Mu magambo ajimije yagize ati igisubizo cyanjye cyoroshye kivuga byose cyahoze ari iyo mbajije niba ari uri muri Kongo ubanza kwibaza impamvu u Rwanda rwaba ruri muri Kongo aho wabona igisubizo utabanje kumbaza. Yakomeje ati ubona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame mbere na mbere amabuye y'agaciro icyo kijya ku ruhande si ikindi mu by'ukuri keretse ko twababwiye mu myaka 30 tuti ikibazo ko kiva muri Kongo kugira ngo gihungabanye umutekano wacu, kandi icyo kibazo cyarakomeje inshuro nyinshi, ntimushaka kubibona, ntimushaka kubyumva. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagaragaje ko iyo abantu babaza niba u Rwanda rwarohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bumva ko ari umutego bateze ushobora gutuma ingamba z'ubwirinzi zashyizweho zidahabwa agaciro cyangwa igihugu kikajyanwa mu nkiko. Ati ariko baba bashaka iki iyo bakubaza muri Kongo iyo uvuze oya ingingo y'ingamba z'ubwirinzi twafashe yafatwa nkaho idahari, wavuga yego ibyo bihinduka ikibazo cyonyine cyo gukemura ku isi, uvuze yego ibindi bibazo biragenda, waba uborohereje kugira ngo bakwikoreze ibibazo bya Kongo. Muri Gashyantare 2025 umunyamakuru wa CNN yabajije Perezida Kagame niba u Rwanda rufite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, asubiza ati simbizi. Ndetse no mu magambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze hano mu mushyikirano ntigeze avuga yego cyangwa oya, ahubwo yavuze ko byose bifite impamvu ndetse na gikurikizi mu gihe haba habayeho kubyemera ndetse no kubihakana. Kuri iki kiganiro Perezida Kagame yagize ati mu buryo bwa tekinike si cyo gisubizo nari gutanga, ariko none mu buryo bwa tekinike nicyo gisubizo kitari kunjyana mu rukiko. Ni gute wakurikirana umuntu udafite icyo azi? Byagorana. Perezida Paul Kagame yavuze ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kwikorera umutwaro w'ibibazo byayo ikabikemura aho kubyegeka ku Rwanda, kandi ko ngo u Rwanda rutazuyaza
mu kurinda umutekano w'abaturage barwo, kabone n'ubwo isi itagendera ku kuri. Mu kiganiro umuyobozi wa AFC M23 Colin Nanga Yeburo aherutse gutanga, yatangaje ko nta kidasanzwe ngo cyaba kiri mu bufatanye bw'irihuriro n'u Rwanda mu gihe bihuje umupaka, ariko agaragaza ko ngo hari imikoranire bitewe n'uko mu by'ukuri kugeza uyu munsi hari uruhande Repubulika Demokarasi ya Kongo rufitwe n'izi nyeshyamba kandi rukora ku Rwanda, ngo byatumye habaho imikoranire noneho hagati y'izi nyeshyamba ndetse n'ubutegetsi bwa Kigali. Mu kiganiro rero yagize ati nk'uko tubivuga mu Gifaransa, ese gukorana bivuze gufasha? Oya, ese dukorana n'u Rwanda? Ntidukorana n'u Rwanda gusa, tunakorana na Uganda. Dufite ibyo duhuje n'u Rwanda mu rwego rw'umutekano ku kibazo cyo kuba FDLR igihari. FDLR ni umutwe ufite intego yo kujya guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu yakomeje avuga ko ngo FDLR bari muri Kongo, ati batwicira abantu, bateza umutekano muke muri Kongo, nicyo kibazo duhuje. Gusenya umutwe w'abagizi ba nabi bireba u Rwanda natwe. Muzi kuva twagera i Goma abarwanyi ba FDLR twafunze tukabereza, ubwo no bufatanye. Uwo yari Colonel Nanga mu minsi yashize ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru Igihe. Ahangaha rero yari ku ngingo irebana nuko u Rwanda rwabazwa, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagize ibyo avuga ku mikoranire hagati y'umutwe wa 23 n'u Rwanda ivugwa. Ahangaha rero mbere yari yavuze ati simbizi, ubu akaba yavuze ko kuvuga oya cyangwa se yego bidashoboka bitewe nuko ibyo byose bifite icyo twakwita nk'inkurikizi. Bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri yigeze atanga kubifuza yego cyangwa se oya. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi yanagarutse by'umwihariko ku mubano uri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yatangije inama y'igihugu y'umushyikirano. Ni inama rero yabaye ku nshuro ya 20 nayo yavugiyemo ibingibi turimo turagenda tugarukaho, agaruka ku bibazo biri mu mikoranire hagati y'abayobozi, aho avuga ko bihombye igihugu ndetse anakebura abayobozi twakwita nko kurengera ku baturage kandi barakoze ibikorwa bagomba guhemberwa ariko ntibabahembe. Ibyo byose yagiye bigarukaho, bikaba byavugiwe muri Kigali Convention Center ahabereye iyi nama. Hari hateraniye abanyarwanda baturutse mu bice byose by'igihugu kugira ngo batange umusanzu ku biganiro bigamije iterambere ry'igihugu. Aha rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni naho yaje kuboneraho mu by'ukuri agaruka ku bibazo by'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yabajije abikorera bari mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ko baza kumubwira ingano yayo bakora muri Kongo, mu rwego rwo gushimangira ndetse no kugaragaza ko u Rwanda rutaba rufite imikoranire ndetse n'aho ruhuriye n'ibibazo by'amabuye yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku kijyanye n'amabuye by'umwihariko, Perezida Kagame yagaragaje ko ngo ibihugu byirirwa bitoteza u Rwanda ngo rwiba amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biba byirengagiza nkana uko ibintu bikorwa, kuko biri mu bicuruza menshi bikayungukiramo cyane kandi ntaho biyacukura. Atari ko u Rwanda rwo rufite byibuze aho ruyacukura. Ati rero ntago yumva ukuntu uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ibihugu bitagifite ahantu namba bicukura amabuye y'agaciro byaba biyacuruza byarageze bikarenga bikavuga ko u Rwanda mu by'ukuri ari rwo rwaba runyereza amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho naho ukumva ko mu by'ukuri harimo ikibazo. Ibi yabigarutseho mu nama y'igihugu y'umushyikirano nk'uko ndimo mbikubwira. Hari nyuma y'ikiganiro cyagarukaga ku iterambere ry'urwego rw'amabuye y'agaciro rumaze imyaka 96 rutanga umusaruro ku Rwanda. Aho iyo havuzwe ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda, ngo ibihugu byinshi bikunze kwibeshya ko rwo ntayo rufite ahubwo ruyakura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati nyamara u Rwanda narwo rwaba rufite amabuye y'agaciro. Ni kenshi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko u Rwanda mu by'ukuri rwohereza mu mahanga amabuye runyereza muri iki gihugu. Icyakora benshi bagaragaza ko ari ukwirengagiza nkana, kuko u Rwanda ngo rwashoye muri uru rwego haba mu bucukuzi ndetse no kuyatunganya. Mu Rwanda harimo inganda nka Gasabo Gold Refinery ifite ubushobozi bwo gutunganya toni 96 ku mwaka. Hari icyitwa Runa Smelter ifite ubushobozi
bwo gushongesha toni 360 za gasageriti buri kwezi, ndetse ngo n'uruganda rwitwa Power Resources International Limited ifite ubushobozi bwo gutunganya toni 120 za koruta mu kwezi. Izi nganda ngo zikaba zitunganya amabuye y'agaciro ava mu Rwanda, atava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ariko zikanakira ava mu bindi bihugu, ariko mu buryo bukurikije amategeko, apana ibyo kuvuga kwiba ku mabuye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butagendanye n'amategeko. Perezida Kagame yabajije umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe mine, peteroli ndetse na gaze, Alice Uwase, ingano y'amabuye y'agaciro u Rwanda ruvana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gusubiza, Uwase yagize ati ntabwo dukeneye amabuye ya Kongo kugira ngo dutere imbere. Imisozi yacu irimo amabuye, icyo dusabwa cyonyine ni ukumva agaciro kayo, tukabishyiramo imbaraga, tukagira icyerekezo kirambye, tukamenya ko tutazajya twohereza amabuye atanoze, ahubwo dukwiriye no kuyatunganya, tukaba twaba ihuriro ry'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri aka gace kandi atunganyije. Yatanze urugero ku bihugu nka Singapore, atanga urugero ku bihugu nk'Ubusuwisi na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byinjiza amafaranga menshi ava mu mabuye kandi bitayacukura kuko byabaye ihuriro ry'ubucuruzi bwayo. Avuga ko n'u Rwanda byashoboka kuko runayicukurira cyangwa se rufite nayo rucukura. Perezida Kagame yamwunganiye agaragaza ko aho amabuye y'agaciro yava hose bidakwiriye kuba ikibazo. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi yavuze ko ngo yavuze ugiye gukurikirana abantu bose bari mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, cyane cyane ibihugu biteye imbere byirirwa bishaka gukurikirana u Rwanda muri urwo rwego, ngo ko nta mabuye y'agaciro bifite. Ibi u Rwanda akaba ari byo rushingira ruvuga ko ntawe ukwiye gucira akarutega u Rwanda. Ati nta mabuye bagira ariko bayungukiramo kurusha abantu bose. Bayavana he? Ni ukuvuga ngo amabuye tuvana muri Kongo atugeraho tukayatunganya, ntihakagire asigara mu Rwanda igihe ari mu nzira aza iwacu. Nicyo bivuze gusa. Ariko arajya iwanyu kubera iki? Inzira yose agenda kuki hatagira ugira icyo avanaho? Ibyo biri mu yahe mategeko? Biri mu wuhe muco byo kuvuga ngo wowe ntuzagira icyo ukora, ibintu byose bizajya binyura hano? Umukuru w'igihugu yavuze ko muri aka gace u Rwanda ruherereyemo hari inzira ikomeye abantu bakoresha yo gutwara amabuye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yibutsa ko amabuye yose ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atanyura mu Rwanda. Yibukije ko u Rwanda rudahana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose, ko nk'ibiva mu bice bya Katanga, Ekwatoru bitanyura mu Rwanda ahubwo bifite ahandi binyura. Atariko hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, usibye n'amabuye, n'abantu barambuka bagafata indege hano bakajya iyo bajya. Ubu se tuzabuze abanyekongo cyangwa tuzabuze abantu ngo niba mushaka kujya Dubai, Buruseli cyangwa Paris, Londres cyangwa Washington, mugafatira indege mu Rwanda? Abantu bareke kujya bavuga ubusa. Uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, umwe mu bakoze ishoramari mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, Karima Jean Marike, nawe yashimangiye ko mu Rwanda haba amabuye y'agaciro menshi ndetse kuva mu myaka myinshi ishize yahacukurwaga. Ati mbere yuko banambuka banajya mu bindi bihugu duturanye, abaje gukora uwo mwuga batangiriye mu Rwanda, batangiriye za Rwinkwavu na Rutongo, bagenda bakurikira uwo mukandara. Nabwo amabuye yaba ahandi ngo tuvuge ko mu Rwanda adahari. Karima yashimangiye ko nubwo abanyarwanda bacukura amabuye y'agaciro, abayohereza mu mahanga ari abo muri ibi bihugu bikunze kwigeza nkana bivuga ko mu Rwanda nta mabuye ahari. Ati bazabaze bene wabo baza kugura bakayashora. Dufite ibihugu byinshi byanatangiye kuzana zahabu yabo mu Rwanda bikayisukurira hano hanyuma ikajyanwa hanze. 30% bya rufuramu yikoreshwa ku isi iva mu Rwanda. Ibi wari ubizi? Ngo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda bwateye imbere. Ubu uru rwego ngo ruha akazi abarenga 92,000, rukiharira 3% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Mu 2024 rwinjije miliyari
miliyari 1.7 z'amadolari y'Amerika avuye kuri miliyoni 373 z'amadolari y'Amerika mu 2017. urumva ko habaye kwiyongera cyane. ngo u Rwanda rufite intego y'uko mu 2029 ruzaba rubarura umusaruro mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ungana na miliyari 2.2 z'amadolari y'Amerika. bivuze ngo haziyongeraho agera mu by'ukuri kuri miliyari. gukusanya amabuye yose yacukuwe bikava kuri 40% bikagera kuri 80%. mu Rwanda hacukurwa amabuye menshi cyane, ngo ni ukuvuga gasegereti, korota ndetse n'icyitwa wolfram, aho rucukura toni hagati ya toni 8,000 ndetse n'ibihumbi 10 buri mwaka. umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe mine, peteroli na gaze, Ari Uwase, we ngo agaragaza ko u Rwanda rukungaye ku mabuye y'agaciro menshi. yibutsa ko ngo hafi 30% ya wolfram ikoreshwa mu isi yose iva mu Rwanda. ati 30% bya wolfram ikoreshwa mu isi hose iba yaturutse mu Rwanda, bikadushyira ku mwanya wa mbere muri Afurika no ku mwanya wa 4 mu isi hose. wolfram nyinshi icukurwa mu kirombe cy'amabuye y'agaciro cya Nyakabingo giherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Shyorongi, nacyo cya mbere muri Afurika gicukurwamo amabuye nk'ayo menshi. ibyo rero ngo mu by'ukuri biri mu bituma u Rwanda rukomeza kuza mu myanya y'imbere. ngo ikirombe gicukurwamo wolfram irenga toni 100 ku kwezi. biteganyijwe ko mu myaka 5 iri imbere hazacukurwa mu wolfram ingana na toni 250 ku kwezi. umuyobozi mukuru wa RMB kandi yavuze ko no kuri korota u Rwanda ruhagaze neza, kuko iruvamo ingana 22% by'ikoreshwa ku isi hose. ati abahakana ko amabuye yacu ko adahari wasanga bayakoresha muri telefone zabo za buri munsi. dufite amabuye akenewe kandi meza ndetse anatanga umusanzu. wasayibukije uburyo amabuye agira agaciro bijyanye n'ibigezweho, hahandi gasegereti na wolfram byashyizwemo imbaraga kugira ngo ibihugu byiyubake mu nganda byagutse mu myaka ya za 2000 ubwo iterambere ry'ikoranabuhanga ryafataga indi ntera. abantu bamenye agaciro ka korota mu myaka 6 ishize ibintu byahindutse. yavuze ko ubu hari inkundura y'amabuye y'agaciro ya lithium ndetse na beryl yafatwaga nk'imyanda ubwo abantu bacukuraga amabuye. ubu yabaye imari ishyushye ndetse n'u Rwanda rwatangiye gukora ubushakashatsi butomoye kuri yo. Uwase yavuze ko 80% by'uturere two mu Rwanda habarurwa aya mabuye ko ubucukuzi bwahaye akazi abarenga 92,000 ndetse ubu ubucukuzi bwinjije imisoro ingana na miliyari zirenga 129 by'amafaranga y'u Rwanda. ibyo kandi byajyanye no kubaka ibikorwa remezo by'aho ubu bucukuzi bukorerwa nk'imihanda, kugeza amazi n'amashanyarazi ku baturage n'ubundi bucuruzi. ngo ishoramari naryo ntabwo ryasigaye, kuko nk'ubu mu Rwanda ngo hari ikigo cya mbere ku isi mu gukora ubushakashatsi bwa lithium mu Rwanda izwi nka Rio Tinto. Mutarama 2024 u Rwanda ngo na Rio Tinto Minerals Development Limited byasinye amasezerano yo gufatanya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya lithium mu ntara y'Iburengerazuba. ubufatanye bwatangiye gutanga umusaruro kuko muri Nyakanga 2025 byatangajwe ko ubushakashatsi bumaze iminsi bukorwa bwagaragaje ko mu Rwanda hari amabuye ya lithium ya mbere meza. Rio Tinto ni ikigo cy'Abongereza n'Abanya-Australia cyashinzwe mu 1873. ni icya kabiri kinini ndetse gikomeye mu bijyanye no gushakisha, gucukura ndetse no gutunganya amabuye y'agaciro mu isi hifashishijwe ikoranabuhanga rihambaye nk'uko uyu abivuga.